Tuhan bangsa press conference na Johan na bangsa along na setong mengumpul na litumbak di nabang press media ajir po kote doman apransi kagam pajir itu po nili ino alangli kese general secretary Sumiti mo lapende ako po RY Hills Committee President Bimol Timu Asodanta Nabi Pu Alangli Bangke SYZ Student and Youth for Justice Akomtun Banglo Ruki Topi Pu Alangli Bangke Jensin Timu KSA Lambingur Ameipu Lapente Puwa Bangke Aisa Hills Committee Achunban Klendung Bangcho Lapen Puwa Bangke RYA Hills Committee Achunban Jibu Kumar Bangcho Puwa Langli Bangke Angtong Gabriel Perak Langli Bangke Finance Secretary Dasipini Dasimentel Nali topang kacupan angkok alam ke budak ke nali tum kado hida cini daipo patumi head all party tapi all the social organization intellectual lapende kado hore abadim MP MLA minister lapende ex-CM EM ex-MSC kado kawe panstame tumi ebortong long tabang so all party meeting ke kapon aputar delitum CPIML Liberation Hills Party Committee lapende KSA KNC IPOA AISA RYA lapende SYJ Kakis AICC Nirman Soni Kedon asong ahit benstane patumi nilitum ahit benstane hadak ketong lase nilitum apiu apuna tokir ben nilitum dak paklan koniko labang lasong hello resmo CPIML Liberation Hills Party Committee KSA KNC IPOA RYA AISA, SYJ, Kakis, AICC, Mansumit, ADJ, and KADA strongly condemn the brutal attack on the democratic protester at Keroni, West Karbi Anglong, 15 February 2024. We demand the CAG authority to compensate with the relief fund and provide medical treatment to all the injured protesters. On 20 February 2024, the CAG authority called all political party, social, student, youth organization, and intellectual meeting on the burning issues of PGR, VGR, land under OPD and Amrei NSC constituency. The CPIML Liberation, SPC, KSA, KNC, IPOA, AISA, RYA, SYJ, KIS, AICC2, and Nirman Shromik, and ADJ, and also attended the meeting. Our party, along with fraternal organization, appeal in the meeting not to eat communal color through this incident and
avoid communal hate speech, uploading of sharing communal fabric, content in social media and others public demand. The party and our fraternal organization strongly oppose the RSS, BJP, Sam Poribar not to bring Manipur model in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Our party and the fraternal organization extend a full support on Karbi solidarity on PGR led resolution which was adopted in yesterday 20 February 2024 meeting. In the meeting, we have placed our demand of permanent settlement in PGR land for indigenous tribal Karbi, Dimasa, Garo, Bodo, Tiwa, etc. Also, we have requests in the meeting regarding rehabilitation and alternative arrangement to the indigenous, tribal and other communities be provided as per the Honorable Supreme Court judgment. All the communities in the PGR area appeal to maintain peace, coexistence and harmony living. Lasi dat dilitum kadowe asong ahin pen. Ladak jasemet pet la patumi alam he putaksi ini nal tuma media tengno ini press conference dilitum hin pen. Pacini glo lapen la so putat jongsi pene karbido kote nang litum arbuta melo u litum student youth kadowe social organization litum pen cera berapa tuma alam litum pen same kepat dia pan litum pen nang litum tengno reply karjo reply Siripuri lo mana? Bimo. Tola so putat pedekar juidu klote arjuta melo. Karbi alam pen pacini tu na alam mana tumpa. Lalu program ke deletum CPIML Liberation Hills Party Committee, KSA, KNCA, IPOA, AISA, RYA, SYJ, KAKIS, AICCQ, Nirmal Shromik, ADJ, Lapente, Kada, Ahin Pen Dilitum, Damtang, Krip Hope, Labangso Ciklu, Februari Ciklu 2024 ni jitu West Karbi Anglong, Kheroni, Sariali Along, jitu democratically labangso dhorna kedo abang kodo bang alang litum kecok ketheng labangso gari halang ngopiat labangso putat militum ben strongly condemning. Sonia lampe putha bangke nilitu mehin pen Karbi Anglong Autonomous Council Authority apart alang litum Khutipuron lapente areng iso bang kuatu pan mesen pen
labangso kesu kecelangi apa alang itu apa tangka maha kerap dan cenglok alang itu kan lakon dia apa nili tu mihipkan labangso Juni di Poneko. Kedaptan 20 Februari mate patumi Karbi Anglong Autonomous Council Authority himpen all political party, social organization, student and youth organization, lapente intellectual buddhijীবী atau alang itu apa kado oleh hansi jasemet pe PGR lapente PGR labangso along le alam kipen jasemet pe hadak kopili almosti MSc almosti amreng MSc constituency la constituency ini along CPIML Liberation Hills Party Committee KSA KNC IPOA AISA RYA SYJ Kakis AICCTU Nirman Stromik ADJ Ahinpen Nilitum Party Kaduk Avipen Eternal Organization Nilitum Asong Keto Anpen Halabang Sok Amelo Nilitum Ahinpen Adat labangso bangke kalar pipedati bihari pen karbisi kasebong kasiso lasoban kalian kali pulodan ke hadaga bangke non jitu nilitum parti hin pen organization hin pen keteklong bangke dan jasemet pen RSS BJP itu song puribar atau mangke gerua bahini atau mangke jasemet pet odai ta ধর্ম mong bacaru khe mong bacaru lasinilu alam itu apake ulo communal aparti lasila bangso communal jate Karbi Anglong West Karbi Anglong lo padode dia bangsi Kadu gore pa April lo mate Juni lo athe labangke democratically protester johan ka attack mane gubilo daga bangke kadu kowe bihari tumle alagli tum kitul pa kosong da komame labangso instigate bang gota hai kali purda lasol incident dolong le deji la se hadaga bangke la gunda bahini atumsi hadak jasemet pet kecok keteng la bangso ke kamkedu akam plan lo la si jasemet pet non law and order police tumpet binta kalau mata elek binta kalau mata ger non bangkret roksi bangkena kem nen neblong lo aru kene di dolan la alang itu apa stame rabdin pen nepsi labang he isi kedung punishment mate hasti pije pansi nile tu mahin pen dabi pono demand pono lasodat pen api nile tu ladak party hin pen nildo party hin pen eternal organization hin pen that kadogo islame fully support lo Karbi labangso solidarity Karbi Kachengri labangso PGR labangso longle along patumi jitu resolution ke tengpong khala daga bangke nilitum ahin penstame lake chekoidun pamikalo lapen khala bangso a meeting alo nilitum ahin pen labangke pasini dunlo je ladak jasemet pen PGR
Hijiar along lelong dak kedobarim tribal atu Karbi, Dimasa, Garo, Bodo, Tiwa, alang itu apa Supreme Court pen jitu wardi kateng pulo de alang itu hadat pen katerek jika elo alang itu kan hadat patulong nai laso tengsi non nil itu mako Supreme Court order judgment ateng pen pulo ke hadat kedobarin kadobabe labangso akai kaprek kedobarin atau dustame hadat kaprek dharmo kaprek akai dustame kedobarin apartment dobong polorangke alang lito tumapan rehabilitate tamane alang lito man alternative arrangement kuri pen ofisi alang lito apan Supreme Court order ateng pen alang lito apan lungunji election unji laso rona teng pensi kama sampai mesen ko lapen pe dak bil tumahin pen labangso PGR, alam kipen, dak kadogawe, law and order, rata topan, kadogawe, abang topan sekali, milik rumah hipen, nada, ingsamdin, lapen de hakopen, dak si dora pet, hagra pet, asonsi, labangso, milik rumah hipen, kadogawe rat, dia dapat appeal pun nomate shooting di pun lasi labangso gotona ben jate kumnial labangso bedam de jepansi ne tum CPIML la pende kadowe tribal organization e pen ra dapat shooting ri abangke la lasi nale tu mehin pen pene karbi do bote ari tamen Iso nalang ni la na khali pun mati sala hari itu bangke kapek lah kabelong la terus sebenarnya mati kesulut tak nali tu di jalan adat kabelong be dan ada kita isu dulu mati atau pada khali ko la tu dia lagi tanam di selang ko tanda atau kalau kabelong kan atau kedudang berpolisi sila patulong dia siap nali tumpen rara kan itu di sekitar kan ini ke Supreme Court adjustment nating ke kodakna ketharleji non asam along kapre non dak khotro along lelong lapende hilhaku along hadak karbi tum dado boru tum dado Assamese tum dado lapende hadak Muslim minority tum dado lasi kadogawe apanstame hadak election kuri repra alam nito apa labangso alternative arrangement aba thik PC laso bena PC hadak election lason thosi dak sitame honorable Supreme Court adjustment atengbe dak appointment gitu parliament apa labangke katharle asa labangso phagano alang lito apa compensation lapende alang lito apa labangso rehabilitation alternate laso ikdisi alang lito apa labangso katharle asa bangke dengrami li singlam berang yang langsung di sini yang belum ada pada pihak itu belum mati langsung beri mana khali pun langsung pihak itu mana kalau belum caklong level begitu Allah so putha kabange lage law and order central government state government using side longle elang ahem pu bange karbiang autonomous council la pende kadogawe karbiang lo
party political party itu manta hampa asomata tumi kisi proyek lokta labang so as per rules and norms setting pen labang ke Karbian Law Thomas Councilor tumta si Chaglo di tum penapen notice lalu putar ke dagabang ke alang litu mau porlo authority tu mau porlo patumi mata ni lipulo je pulote ni tum kado beta support ke do kasi kado beta hata bang ke dinai ba udara all conflicts Salam. Selamat.